Anita, živijo. Ja, danes vas pozdravljam z zehanjem. Zakaj? Ker bom govorila danes o zehanju. Zakaj zehamo? Ste mogoče že kaj razmišljali o tem, zakaj človek zeha? Pa si poglejmo, vsi smo utrujeni, ne? Ko je konec dneva, enostavno pride pomanjkanje kisika v našem telesu in zato enostavno zazehamo. In kaj s tem naredimo? Telesu dovedemo dovolj količine kisika, ki ga tako noro potrebuje. A ne? Torej, ko mi čez dan dihamo na škrge, dihamo samo v tem zgornjem delu in ne s celim telesom, potem nas telo, ko je že zelo kritično, z zehanjem opozori, da enostavno mu moramo dovesti dovolj kisika. In kaj je zehanje? Zehanje je naravni gib. Torej, kaj je naravno dihanje? Zehanje. Bravo. In ko zazehamo, odpremo vse dihalne poti in povabimo kisik v svoje telo. In zato zehamo, a ne? Ker enostavno čez celi dan ne dovedemo telesu dovolj kisika in nas more pač na nek način prisiliti, da bomo to njemu zagotovili, dovolj kisika. In to je zehanje. Enostavno naravni gib, zehanje, in na ta način bi mogli pač skozi celi dan dihati. A ne? In tudi to se mi učimo na moji delavnici dihanja, ozavestimo naravno dihanje, kjer pogledamo komplet, celotno tehniko dihanja s celim telesom in enostavno se spomnimo, kako je to, če zehamo in ga preslikamo v naše dihanje. Toliko za danes. Jaz upam, da sem vam pomagala. Zehajte, 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 s tem boste dovolj zraka v sebe dobili. Tako da, če vas zanima, si poglejte na www.lavitas.si/delavnica, za kaj se gre, in pa se vidimo.